Klikova emisija za mladih emituješe sobotu od 18 po 20 hodin na 91,7 MHz, ljebo prek sajtu www.klik917.net. Prihtujeju i vodzi Maja Zazuljak-Hardi. Tot projekt sofinansuje opština Kula, tako i po jeho zakončenju počinje dvomešacova vikend emisija Klik po ruski, ktorú sofinansuje Ministerstvo kulturi i informovanja Republike Srbiji. Klik FM radio šedzijskomu u Zrenjaninu, međutim maju svoje frekvenciji i tu u Kuli, u Čačku, Boru, može budi u dajednih drugih išće mestoh, takže prepoznali, že bi mogli porušati emisiju po ruski u Kuli, z ohľadom, že znali, že tu žije dost Rusnacoh i že maju dost veliku sluhanost uopšte toho radija u Kerestura. Co što tika Klik FM Kula, čuc ho tu u Keresture, čuc ho u Kuli, u Okoljisku, u Kocure, u Verbaše, tiš tako čuc, ali dom, že to već i nje dajake preprečenje, kto njema radioprijemnik, poneže každi radio u glavnim nješkama i svoj sajt, takže možu i u inozemstve u stvari sluhac. Tu konkretno, jak sam varela, na www.klik917.net. Emisiju Klik po ruski hodno sluhac od 4. novembra ta po konjec toho roku, každu sobotu i njedzelju od 10 po 12 hodin, tiš na 21,7 MHz.